Shalom, horas mabatagan upan. Pai ma itangar hita bohal ni hapor sayaon hubata bani panorang on. Pasir-sir hita madirita laho martonggo mahita. Dia itu pamabamu Tuhan halani na iparmudu-mudu hampegul nami da subani panorang sadari on. Tuhan bani panorang on sihol tangaron nami mahata na humbamu marsahap maham Tuhan. Aido masir-sir hanami manangihon ham. Bagas goran ni nakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Kita ganupan hata ni Tuhan nagabebohal ni hapor sayaon hubata bani panorang sadarion ay manatar surat bani buku Podah bindu 26 ayat 20 sada. Sonon mahata ni Tuhan. Arang pagajak narnar. Soban pagajak apuy. Sonaido dalahi si partinggil pagara paringorang. Arang pagajak narnar. Soban pagajak apuy. Sonaido dalahi si partinggil pagara paringorang. Ita ganupan hata ni Tuhan buku Amsal atap Podah on berisi pasal nasihat, pasal ojur-ojur, pasal pangajarion hubani silangan dua kelompok bani panorang ay. Ay ma naparlobe nanigoran kelompok napentar. Si paruhur napentar, si paruhur napantas. Dalam artinya dalam bahasa Indonesia orang yang berhikmat. Adong dohoma kelompok na oto, na lang berpengalaman, na bebal. Jadi teks taon marisi pasal haotoon. Ia halak na oto, halak na bebal, igoran doai si panukas nukasi. Ay mahalak na munafik. Na igambar horn songon narnar, songon apuy na milas, na pagajak partinggilan, na pagajak paruhuran. Kita ganupan BPS, Badan Pusat Statistik i Indonesia on mendata bani tahun 2010 lalu adong 122 desa i Sumatera Utara na mengalami kebakaran. Adong 16.226 hektar lahan na terbakar i Sumatera Utara on. Anggo bani Indonesia on tahun 2010 lalu adong 520.266 hektar na terbakar halani apuy. Boy ibayangkon hita sonaha bahat ni lahan ay sonaha homa bahat ni jenis ni makhluk hidup tinopani na bata namatay pita halani apuy na milas ay. Anggo na oto ay igambarhon songon apuy na merusak na parsedahon lahan. Sonaido homa si panukas-nukasi ay pamilaskon uhur, parsedahon paruhuran, parsedahon hadamean. Sonai mana oto. Tapi sonahado halak si paruhur na pentar ay, sonahado halak si paruhur na pantas ay, bagaimanakah orang yang berhikmat itu? Kita haganupan halak na berhikmat ay mahalak na menghindari apuy na panas ay. Caranya adalah lang ramanangar hata na sotongon. Lang ramanangar hata na pamilaskon, na pamalaskon, na pamilaskon uhur. Lang ramanangar hata na parsedahon paruhuran, parsedahon hadameon. Anggo halak na pentar lang menghindari apuy ay, tapi napaduahon ia mencari kesejukan. Nini Tuhan Yesus, ia dobah tubuh haguluhan in, sibuan damai in. Halani ay,
halak na pentar, halak na pantas maruhur, irikon ma iya. Tangar mahatani, lang manangar hatani si panukas nukasi, tapi manangar hatani Tuhan. Dopko si ay, halak na pentar, halak na pantas maruhur, lang pitah dapotan bani. Tapi maningon do iya membagikan, men-share kesejukan itu. So naha carani anggo hita Kristen si malungun dongdo sapari kelompok kong silai tagoran na membagihon, na men-share, na membaritahon hatani Tuhan. Bani parsahapan ni si Dea tiap 5 menit maningon dong ibagihon, maningon dong i-share, maningon dong membaritahon pasal hatani Tuhan. So naay mahita halak na pentar, halak na pantas maruhur, ulang manangar, ulang ra manangar hatani si panukas-nukasi, tapi orot, tapi manangar hatani Tuhan anjaha membaritahon hatani Tuhan ini. Songon bani doding haleluya nomor 410 ayat 2 on, ihatahon masonon. Say ambilan kon main, ambilan kon main, ambilan kon main, hasit tongani, sahap kon main, rap Yesus daoh biar izin, baritahon Yesus in, pakon hasit tonganin, jana ulang mabiar ham izin. Ambilan kon Yesus in, pakon ganup hatanin, jana ulang mabiar ham izin. Amen. Martonggo mahita. Dia itu pamabamu Tuhan halani doma ondos hatamu huban nami. Ase lang manangar hata si panukas nukasi, napamilas kon uhur nami, napagajak kon paruhuran nami. Tapi pitah manangar hata na humbamu, hadameyon na humbamu in Tuhan, anjaharaha nami, membaritahon hatamu in. Tuhan horja na borat doin. Halani ay bereham gogoh huban nami haganupan, marhite gogoh na humban ito ninapasing. Asi margogoh hanami Tuhan lo makorjaon haganupan hatamu in, bani parguluhan nami. Ibukahan nami matuhan lahuan nami sa daryon, hamman na tongtong riap pakon hanami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, hanami martonggo hubang. Amen. Oras.